igitondo cyiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongere tubasuhuze kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe hano kuri no muyoboro. Hano tubagezaho ibiganiro bigezweho ndetse n'amakuru aba agezweho. Hano rero kandi tubagezaho n'amakuru aba atandukanye ari kuvugwa mu ntambara ziri ku isi, yaba mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu Burayi. Ubwo turi kuvuga mu Burusiya ndetse na Ukraine hamwe no mu burasirazuba bwa hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwanya rero tuje kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. Njye nitwa Ruben Masengesho. Turaza kuyubakira ku ngingo nkuru ziri kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Turaza kubabwira ko Amerika yafatiye ibihano intasi nkuru za M23 ndetse na FDLR. Mu karere ka Gicumbi tubabwira ko umusore yategewe ibihumbi 30 amafaranga y'u Rwanda ngo anywe kanyanga iramuhitana. Mu karere ka Ruhango batatu bakwikiranyweho gutema no gukomeretsa abaturage hanze y'u Rwanda. Turaza kubabwira ko muri Espagne ikipe y'igihugu ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yangiye kwakira umukino yari ifite wa gicuti. Turaza kubabwira ko kandi Amerika iryamiye amajanja icunga abasirikare bashobora kujyana n'ikipe ya Iran mu gikombe cy'isi. Izo ni ingingo nkuru tugiye kwakira amakuru yacu. Njye nitwa Ruben Masengesho, mbahaye ikaze. Amakuru yacu munyemere tuyahere kuri inkuru yo kuvuga yuko Amerika yafatiye ibihano intasi nkuru za M23 ndetse na FDLR. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata ibihano Colonel John Imani Nzenze ukuriye ubutasi bwa gisirikare mu mutwe wa AFC M23 na Gustave Kubwayo uzwi nka Colonel Sirkofu ushinzwe inshingano nk'izo mu mutwe wa FDLR ndetse akanaba umuyobozi w'ingabo zayo zo mu mutwe udasanzwe. Amerika yavuze ko yafatiye bariya bombi ibihano mu rwego rwo gushyigikira gahunda y'amahoro no guhosha amakimbirane amaze imyaka myinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibiro bishinzwe kugenzura umutungo w'abanyamahanga muri Minisiteri y'Imari ya Amerika OFAC mu itangazo ryasohoye ku wa kabiri byavuze ko aba bombi bayobora imitwe yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse ikaba ifite amateka yo gukora ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu. Umunyamabanga wa Minisiteri y'Imari ya Amerika yitwa Scott Bessent yavuze ko ubuyobozi bwa Perezida Donald Trump bwiyemeje gushakira umuti ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ikaba impamvu bwafashe biriya bihano. Amerika kandi yongeye gusaba impande zirebwa n'amakimbirane kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington kuwa 4 Ukuboza. Muri iryo tangazo Washington yavuze ko yiteze ko RDC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gusenya umutwe wa FDLR n'indi mitwe bifatanya, mu gihe u Rwanda rwo rwasabwe gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse rukareka gushyigikira M23. FDLR yashinzwe mu mwaka wa 2000 n'abahoze mu ngabo za leta y'u Rwanda n'imitwe y'abahezanguni yahungiye muri Kongo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amerika ivuga ko uyu mutwe wakoze ibikorwa byinshi by'ihohoterwa birimo ubwicanyi, gushora abana mu mirwano, gufata ku ngufu no gushimuta abaturage. Ku ruhande rwa M23 Amerika yavuze ko ari umutwe uyobowe kandi ushyigikiwe n'u Rwanda, ukaba ugenzura ibice byinshi byo mu ntara ya za Kivu zombi, ubwo ni Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Washington yibukije ko M23 yafashe imijyi ya Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025 ndetse ko ibikorwa byayo byateje impfu z'abaturage benshi no kuva mu byabo kw'abaturage. Colonel John Imani Nzenze wafatiwe ibihano avugwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye ba M23 ndetse akaba ari mu bantu ba hafi ba Sultani Makenga usanzwe nawe uri ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika n'umuryango w'abibumbye. Ibi bihano bisobanuye ko imitungo yose y'aba bantu iri muri Amerika cyangwa igenzurwa n'abanyamerika ihita ifatirwa, kandi ko
bibujijwe kugirana nabo ubucuruzi cyangwa indi mikoranire yose yerekeranye n'imari. Amerika yavuze ko intego y'ibihano atari uguhana gusa, ahubwo ko ari uguhindura imyitwarire y'abafatiwe ibi bihano no gushyigikira inzira y'amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Iyo nkuru reka tuyisorezeho, dukomeze kuri inkuru ivuga yuko mu karere ka Gicumbi umusore yategewe ibihumbi 30 amafaranga y'u Rwanda ngo anywe kanyanga hanyuma ikamuhitana. Umusore w'umurenge wa Mukarange mu karere ka Gicumbi yishwe n'inzoga izwi nka kanyanga nyuma yo gutegerwa amafaranga 30 ngo anywe amacupa 5 yayo. Ibi byabaye kuwa mbere Kamena 2026 aho uyu musore yagiye gusangira inzoga na bagenzi be, gusa batangira kumwizeza amafaranga ibizwi nko gutega mu gihe yaba amaze kunywa amacupa 5 ya kanyanga birangira apfuye. Bamwe mu baturage bavuze ko uyu musore yasanze bagenzi be ahasanzwe hacururizwa inzoga, bamuha intego ko naramuka amaze amacupa 5 y'inzoga ari buhabwe amafaranga ibihumbi 30 amafaranga y'u Rwanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange yitwa Rusizana Joseph yavuze ko iyi nkuru y'urupfu rw'uyu musore bayimenye ariko ko batahamya neza ko ariyo yamwishe. Abaturage bo muri uyu murenge bahamya ko ibyo uyu musore yakoze bidakwiye, bityo ko na bagenzi be bakwiye kumufatiraho urugero ngo bitazasubira kuko yari akiri muto. Nyakwigendera yari umwe mu rubyiruko rw'abakoranabushake mu murenge wa Mukarange nyuma y'uko yari amaze igihe gito arangije amashuri yisumbuye. Dukomereze mu karere ka Ruhango tubabwire ko 3 bakurikiranyweho gutema no gukomeretsa abaturage. Mu karere ka Ruhango abagabo 3 bakurikiranyweho gutema no gukomeretsa abaturage, bivugwa ko amakimbirane yatangiriye mu kabari. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mbuye akarere ka Ruhango buvuga ko hari abagabo 3 bafashwe bakekwaho gutema no gukomeretsa abaturage, harimo n'abari ku irondo. Amakuru Umuseke wahawe n'abaturage avuga ko hari abagizi ba nabi bitwikiriye ijoro batema bikomeye abanyerondo 5. Gitifu w'umurenge wa Mbuye Muhire Floribert yabwiye Umuseke ko abakekwaho iki cyaha cyo gutema no gukomeretsa abaturage batabasanze ku irondo nk'uko abaturage babivuga, ahubwo ngo amakimbirane umwe mu baturage yagiranye na bagenzi be abasanze mu kabari niyo yabaye intandaro. Gitifu Muhire avuga ko uyu mugore amaze gutemwa abaturage bumvishe urusaku baratabara bahura n'abo bagizi ba nabi batema abandi bantu 3 harimo ushinzwe umutekano n'uwo bari kumwe ku irondo. Abafashwe bose uko ari 3 bafungiye kuri sitasiyo ya polisi yarereye mu murenge wa Mbuye. 2 muri 3 bakomeretse bavuwe barataha, umwe niwe warusigaye ku kigo nderabuzima cya Kizibere kuko akomeje kwitabwaho n'abaforomo. Hanze y'u Rwanda reka tubabwire ko inteko ya Uganda yanze Dr Muganga wari wagizwe minisitiri. Komite y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gusuzuma ko abahawe imyanya muri guverinoma bujuje ibisabwa n'amategeko yatewe utwatsi kandidatire ya Dr Lawrence Muganga wari wagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu kubera kugira ubwenegihugu bubiri. Dr Lawrence Muganga yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano yatangaje ko adakomoka mu Rwanda ahubwo ko ari uwo mu bwoko bw'abanyarwanda bwo muri Uganda, afite ubwenegihugu bwa Uganda ndetse na Canada. Uyu mugabo usanzwe ari umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Victoria muri Uganda yagizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Umutekano mu gihugu. Perezida Museveni niwe wamuhaye izi nshingano. Dr Muganga ubwo yaravuye mu nteko ishinga amategeko kuwa 2 Kamena yabwiye itangazamakuru ko mbere yo gusubira muri Uganda yari afite ubwenegihugu bubiri, ubwa Uganda n'ubwa Canada, ariko ko yiteguye kugumana bumwe mu gihe byaba ngombwa. Abadepite bavuze ko Dr Muganga yari yemeye guhita areka ubwenegihugu bwa Canada mu gihe yaba yemerewe kujya muri uwo mwanya wa minisitiri. Abagize komite ishinzwe kugenzura ibisabwa benshi bakomeje kugaragaza impungenge ko kuba yemera kureka ubwenegihugu bitaba igihamya cyo kuba hakurikijwe amategeko cyangwa se ibiteganywa n'itegeko nshinga bisabwa
guhabwa abajya mu myanya imwe y'ubutegetsi birangira bateye utwatsi ibyo kuba minisitiri kwe. Dr Muganga ni umwe rukumbi utabashije kunyura yemye imbere y'abagize inteko ishinga amategeko, nyamara abanyuze mu kayunguruzo nk'ako yanyuzemo harimo Ambasaderi Adonia Ayebare na Kelvin Ochidu, nabo bafite ubwenegihugu bubiri ndetse bemeje imbere y'inteko ishinga amategeko ko bazahita bareka ubwa Amerika, bo birangira bashyigikiwe n'abadepite benshi bituma bemererwa gukomeza kujya mu myanya bahawe. Nyuma yaha abemejwe basigaje kurahira inshingano no gutangira akazi mu gihe gitegerejwe uzaziba icyuho cy'ahari kujya Dr Muganga. Amakuru yacu agezweho muri aya masaha munyemerere tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tubabwire yuko Amerika iryamiye amajanja icunga abasirikare bashobora kujyana n'ikipe ya Irani mu gikombe cy'isi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yatangaje ko nta muntu ufitanye isano n'igisirikare cya Irani bazemerera ko ajya mu itsinda riyiherekeje mu gikombe cy'isi ngo yinjire mu gihugu cyabo. Irani izakinira muri Amerika ariko izaba icumbitse muri Mexique. Rubio yavuze ko uretse intambara yatangiye muri Gashyantare ishyamiranyije Amerika na Irani, ubundi nta kibazo bafitiye ikipe ya Irani n'abazayiherekeza mu gikombe cy'isi. Yagize ati icyo tutazemera nuko bavanga mu baherekeje ikipe abantu tuzi neza ko ntaho bahuriye n'imikino, bafite aho bahuriye na Islamic Revolutionary Guard Corps, ibyo tuzabigenzura cyane. Ikipe ya Irani izacumbika muri Tijuana muri Mexique, ikazajya ikora urugendo rw'iminota ibarirwa muri 55 mu ndege bagiye gukina. Ariko tutarasoza amakuru yacu, reka tubabwiye ni inkuru ivuga yuko Espagne yangiye RDC gukinirayo umukino wa gicuti. Ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yangiwe gukinira muri Espagne umukino wa gicuti yateguraga na Chili kuwa 9 Kamena kubera impungenge z'icyorezo cya Ebola kimaze iminsi gica ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuyobozi w'umujyi wa Rimea de la Concepción Joana Franco yasinye iteka ribuza uwo mukino kuba ku itariki ya 9 Kamena nk'uko byari biteganyijwe. Icyemezo cyafashwe hagamijwe kwirinda Ebola, bitanzwemo inama n'ikigo gishinzwe ubuzima mu ntara ya Andalusia hamwe n'ishami ry'ubuvuzi ry'uyu mujyi. Ikipe ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu iri mu Bubiligi nyuma yo guhagarika imyitozo yagombaga kubera i Kinshasa kubera icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bw'iki gihugu. BBC Sport ivuga ko nta mukinnyi n'umwe wa Kongo wigeze ujya mu gihugu kuko bose bakina mu makipe yo hanze, ariko bamwe mu bakozi n'abafana baturutse muri Kongo bitabiriye iki gikombe cy'isi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izakina umukino wa gicuti na Denmark iri yeje kuwa 3. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, nadusubiza amakuru yaragezweho, tubashimire kuba mwari mudukurikiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Generali Ruben Masengesho.